Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikorwo mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengiu. Kare Nyamu nianikitwo na ndeto cia kumakania na iria itigite andu mathamitie tunua. Karen uria ni bibi mama wa Muini Samido aria eri matanahirwo na twana twiri ni makoretwo makionekana me hamwe spending time together, even rumors having that Samido ariu agikomaga gwa Karen Nyamu. Kuona good wife Edday Nderitu ni akiumire mucii akihama na guthie bururi wa USA na ciana ciake kuria magikaraga na mama boys Bunny Salon. Na riu ndeto ni cihithuritio na Kenya makanika Karen Nyamu na Gīko kia magegania ari njira imwe ya gatagati ka ciiko nyingi cia Karen Nyamu gucogotha Edday Nderitu, na haria Edday areyumiritie kuga he mundu uramutoment hamwe na gukon mafans make na ritwa riake. Edday akiumbura ati kwina andu mahingurite fake account na ritwa riake na aria makoretwo makiyana kuhenia ma followers make. And she took to her social media pages kuga there is a fake account replying to all comment with my name, help me report, my page is Edday Nderitu with a blue tick. Nado ni magituranire kianda wa comment ino na screenshot hamwe na messages ya uria maikitio mutego-ini uyu, amwe makiuga this must be Karen Nyamu. Na thutha wa gutafanio thuthuria ni tuonete hena possibility ya one of these fake account gukorwo ni pseudo accounts ya co-wife ID, kuona Edday Nderitu blocked ahiki aria makiri na ndugu ya kiwendo na muthuri wake Samido including Karen Nyamu. Na riu Akenya ni mahithuritie fake account ino ya Edday Nderitu toria uramiona haha ni pseudo account ya Karen Nyamu, na Karen nianikitwo na giko giki kia kumakania kuna ni kuhithuritio pseudo account ino yake ni ragi for the real account ya Edday Nderitu, na the same pseudo account igathie na mbere gufol kabuni ya wendia wa manyumba guku bururi-ini ya Mimshak Homes, na kuria Edday ahetwo wira wa brand ambassador. Na twarora some of the pages iria real account ya Karen Nyamu iragi follow ni tuhithuritie Karen is following the said fake account, na pseudo account gaka na karia gathondekirwo mweri-ini wa February mwaka-ini uyu in coincidence na wiki iria Edday Nderitu agikorirwo akirekereria a long post ya kuga enough is enough, na agikorwo akiumbura maundu maritu megie kiiko kiao na Samido na kuga the 15 years makeria makoretwo me hamwe miaka 15 ni iganwo niyo, na she went ahead na gutiga Samido na guthie bururi wa USA. Gukirikana Edday blocked Karen Nyamu across her social media pages ciothe, na iri njira imwe ya gufuata maica ma Edday. Nao Karen ni agikuruhanitio na pseudo account ici. Kikuyu Daily News, subscribe.